I love you. If I saw them about radio, so let's have a song them. Press B. Jiramusa. Akuya Jakuwa. And now see us soon. Tata. And go for the young buffalo. I said that Anna Ahenkan great things he has done. 93.3 FM. So Bodo. Namia ya dikasia yawankwa me mamu nyina chi eda awurade ase amaye nyina ya kra sa enaye kan ti asefo no yanso ya kan bi no challenger. Asidanka wawurade. Tumi nyina awura. Nyoma kase aburu nipa dwene ne nti ase so na woyo. Yeshira wudi ena no pan so. Yeye kanisa asidanka o. Ma anu amubeja me ma me kura me maame. Roberta akuya ajekumuwa ankama. Adudu na fena na jekumuwa no. Meda mo ase. Ma mo babo nsawa. Ma mo nti ma mo nso munye ni mombo. Munye ni mombo. DJ Fish wa mo. Kwame Asante amo. Billy Ma wa mo. Kwa Kunkruma Africans wa mo. General Manager Captain ni Masin. Oswa mo. Emame nkasa nche. Wa mi se wa mo Odi Ahenkan sawa enu ano. Wanga la fa wa dwe na bebo. Simply the best. Sami hwani mu ana ma man house to house. Wo fi an maba. Na no yeri wa mo mi sawa nti fatum. Praise the Lord. Great things he has done. Enu ana to turobotosa. Achim abu Royal Association. Me aminu ya George Zaminga James Wadamase. Enu odo amudan na die bebo ne nsama opepe edu 10 million. Kwa mezanti zi onyan. He will do. 10 tu gogu mame. Asante house. Ahenkan 93.3 FM. The best radio station in the East. My name remains the same. Odi Ahenkan Kwame Yeboah. I am Ghana's international killer, Abubunia. This is the original Paul Zegeman, commander of your radio station each and every Sunday in the morning. No bend, no curve. Pioneer News. Few minutes to hit the hour of 10, and I'll say goodbye to you. Back to church. Tofia kwa Tofia kwa Obrigado Titemilia Bravo Fosuyo Ufoli Gadi Kwai
God forbid. Sophia Kwa. Sophia Kwa forbid. Sophia Kwa. Empire. Dabi. Empire. Dabi. Anu amsure nyame mama akukudu mi prum. Anu mi prum wa bonten. Bega mo. Ena igana tadi. Said Ahenkan James say it takes one person to change the whole community. Aside Odi Ahenkan Kwame Yeboah led the fight against the white and Ghana became independent. Into onyame brene ni nyansa mu no. Benzo obeyi akokwa be obeyi brandi wabi obeyi baba wabi na wasori agina na wode apri yina yenka bomodo ne ntase ne yedie afiasike awon fedua afiasika achimda no, Nigeria li tunyu mu Ghana. Ayumi zo ameni muto. What do you work keka? Almighty Father, that's what I'm serving. He's unchangeable changer. Abba. He's unmovable mover. You cannot move him. Onyame wanya bo and what am not to pam one he's unmovable. Onyo na be move urade. I will never worship another God. We will never worship another God. Ye nsum nyame bia nka nyame anim ne ho. Toffee? Oh! Ano pemedi wache wele enenchinam. Members try so benye biadie but even sulia word dodge. Eno ye achim ababu Royals Association chairman. Ano pen organize wache ena nchinam ena wili. It's a ya na memokon. He's a living God. Nti commander say etwa me wan hia wo susu akwa be de nye de be pa no word dodge. Manfu abuka. Calculation ba fu ani so. Avo ba re calculation. Wo ba sisa go post no. Tates no ba sisa. Because ye man to go kwebi. Amen. Amen. Dabi Empire Dabi kwasha mi bisa wani ubenya nyame fufuro bi akade yenye wa ihu ana nyame a woni ne wo se wo beto no no ubasesa na na ubaba onsam ade ama ebo ubaba onsam ade ama aponchen ubaba onsam ade ama hina apo ana. Will you bow down to worship another God? Sophia Kwa. Sawa. Sophia Kwa. Sophia Kwa. Will you bow down to serve another God? Sophia Kwa. Koko. Sophia Kwa. God forbid you. Sophia Kwa. Will you bow down to serve Juju? Sophia Kwa. Ewo. Sophia Kwa. God forbid you. Sophia Kwa. Ya viazi gaze wada urade ase. Sophia. Se urade amano. Awa van ne ba no da so ti ahoodi mu afia zika wo achimda SDA afia da nyame asio uye indoor no one flame ngwa na ye ba outdoor ne de ebeba bi ka say praise the Lord
Debbie. Davida. Praise the Lord. And then you go praise your son, them up with Diasa. You go some young go bon. You go Danasi. Go Sharon William. Go Confidenti. The many are the Cassia. And then I am ye all right. Obuavia. Friend one friend, give a baby aboa. I see, the indoor games are not invitable. Neza no invite you be our ma. I invite me. Maybe iskas. We bless God for your life and that of your beautiful baby. As Daniel knew Yaman Cows through here. Yeni pantias and warrior into the Yami baby and you to say a year, Nana Pedia and Yahoda. Abu. Nami Odi Ahenkan Kwame Yeboah akoko tunya me fufuro bi se we de won wo ba me ho ban kam yo dwan me. Hey, Dabi, Ambalio, Dabi. Uba good. He's a living God. Amen. Hallelujah. Amen. Because we are serving, we'll never fail. Pacho brala ne so mame me pema mo ntam fa radio isu obuani ani dim ti me nya botabu bo number no brani mo nkomo kakra ne be ndi nipa so yade 0201 ti se do poku are abobo number na manfo ti mitapo de aso bi dia ba gina no so ye obrembon me ba twa me de me gba me di nyansa to no poku are asem se be 0201 944-485. Me mobile can count. Okay, Martin. 0201-944-485 and a 0554-2 Debbie Meti, Mezabo Ufro. Ahenkan 93.3 FM, no size. Yes, no size. Wa cover me, wa bo me park. Me me guase. Tan. Papa ko kra me tank, but me guase no pay. See wo bo ni hu yu 0554 820 910. Pacho mon frena me hade. My ready. Me mo achi. Yes, sir. No apomo e. Nyamia don. Eda nyamia si wudi ni babia wo kasa free. The pastor ndi ni kofi bo sometimes. So na fa ma sona ba. Na ma ton bo ase, na ma jesu yemprekwa. Yemprekwa ahoferi nti asonafo yemprekwa yepra na nyensa ta akire. Ye tikwa de so bi anim. Ampa ye tikwa de se kwaramafo anim. Imo. Kofi bo zompema anopa yeti o. Na ni bibi. Agina wo kan o. Anopa dem no kwese fikase. Sabi. Okay. What must Philip Ahenkan 93.3 FM. How many are you? Sir? Ahenkan, we are one, no size. Yes, you are. Now, me, yes, maybe we have a back. Mate, Kozwaye. Memoache.
Fantastic good morning. Fantastic match. Abo. I am the boss again. Yamuachi Samu Aqua baby. So killer boo. Me pacho, your friend saying. The pacho, wow, you get to Atoka Baba Zamu, the master planner junior. All the way from Kintampo. Me that's your when it da that's your avayet you. Amen pa. In fact, we're very, very special. I'm calling for radio, so now we all could DMT Bianca. Yes, I send out of Kwame, imagine Zanka Denny. Oh, Send you Parliament on quite. Master Junior Planner from Kintampo. Yeah, The center of the word. Yeah. About to go and say, we're inspirational. They do to me now. I mean, my dear, you. The fun inspirational part. They sometimes make talk crowd. Only a Thursday program. Aggressive news. Oh, piece of him. My son, record the portions. We make one of my name. Can I'm a boy again. Kwame Amo. You can't do my woman. Jadan cry. Now, when you busy or body indoor games, or there's no way back to our body. I may skills a man. Don't you say indoor games too high for 2 level, which is a damage. If I do call, and let it all go to no option. And that would be very in a way, I'm as much as well. What are you doing? I say. Yeah, so that now, no cock, you better go past it. Number personally 121. The number was 0244 86 85 92. And we are my personal number. My dominant Mesona and numero from us. I'm coming. Abo again. Why are you free all the way in Tampa or here on Facebook? Tell me, man, more time now. Kintampo no one over live on Facebook. I ain't care for baby. I don't know. I don't know any yaba Judy. Memoachi? Yes, sir. As soon as in here. I've been seeing me boss a meter. Yay, man, you are Roberta. Oba tuntum. And I go. With you. Nice to say. Yango ba mi mabo ma dwa na nso e. Ado mi sunu ye pa, be papa. Eno aso me na me ire ne me ma ne mabusuafo ne magbanfo de wasese. Me ma me agekumu ato ho na eno awufri nkran. Edi wanimi ebeta ya chi, stade ofoto ta ya chi nyame nhira o. Me ba so eno mamba me twin sister ba ko ne ba eno me na me won kran. Okay. Say be abusuafo hu so ba ha nti. Say wo gwaja nso, nwana kan so abusuafo ya baifo no omo hwe o. Na wa babla bu krom am yayi wa kire. Na wa bafie me nu nyina to nsa didi. Ya di ye ho nkomo. Na wo fra radio zo ase da bi mama na me twin sister. Me nso aka chamte ofie ofie fo ya baifo. Enti se omote so ba ha ombekun. Te wo de doje. Enti afi do mbenya kun. Odi atoso wa na bedwane. Me ye din sam no efu mafikire. Bato so ntam. Wo so bra. Me mo ache a. No. You go ni ku, your friends aga da friend. Boga papa, your friend me amarita because say akukwaso. Achima akukwaso amarita. Oba papa bia wan say da. Odi, oba he ma ba ko pe. Wono no wadi ma fachi wachi. Aba. Odi, ele ya ni birthday. Hey. Yenyame ayi ma me papa. Amen. Yenyame ase. Amen. Odi me ti woni kwa na mawu. No wana ni. Mungo zo ndi Ahenkan FM why? Zegewe. Akukwaso de she. Nani mo hu time. Aba zanti go for na fresh no. Hey! Ta. Me mo aje o. Yes, sir. No ni she na fro say. The family of the cassette
Enkwanza. Na zero nu ayi ogofo de akwa na godu nkwanza. Me free me phone. Ye na za no pe wuta odi na wo hwe Ahenkan FM. Papa machimo nkapa machimo zefo ya de. Mana pe me tie zo yes mo ye abo. Medasio. Ova fake wadwe ye tie wa na ekwasi ada sembe na ka kire tiefo. Tiefo nya de bi kan na me ma wo abo de ma wo ya kwa so ma me free. Ampa. Woni uni ano ya George no mo nyina me chechi am. Yela se. The more the person they touch so we do America obi and who time for American go one. American Go one. Allahu akbar. I have heard also Ankuma, America go one, aka also Ankuma. Akirimi. Me. That's why Ukraine have ni kwashika. Okay. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Ziggy Laum, light to him. Hello, me watching. Obani na front and I got everyone remote. Brakwa. Yes, a squad of Brakwa. I'm on football corner. That's it. Amen. Amen. That's it, Papa. Brakwa for you answer your charm. Why? Thank you. Nana obi ampem. Achima bo abu benkum he. Akwami mu achi o. Achim abu konti hene. Akra nkwaso. Nana adumako ankuma. Achim abu konti hene. Oba pani wa usu akoto toso na achima abu ba hema. Nana unso nkwaso o. Memu achi. Na poma. Yesu adome wo ye froze o gaza free. Majo eminase. Achima nyina se majo a. Me papa krom. Ai. Ma na pomba kwa nyina se bako de. Nyina se boko. De nyame ase. Adwa ye tie wo anope wo mane. Anope de me de nyame ase. So aye bia ma ye nyina. No kre. Aye bia ma wo so. Woni wabusia. Au kala kabium. Na abu de na 12. Ayo. And asuo ya 28. Asuom 28. Enya nwanwa sa enshada anya nwanwa. Se nipa no ye doso wahu. Kro no ye tre ababu ze verse na ekuma bi. Ene wa beka sa ababu ye kro kitwa na se wuni mabu. Aha, ye tre de wu ani ye bewuo. Na ye mpa bon se Awurade mo ani ye nyi nche. Ansi ye bewu ayewu. Amen. Ye waja sho ho. Se na bia wo fra radio so do mra kune. Oh, there be nesa. Ne ba ne se ne ba ne sei. Nyame na de ma nyangu bo se yangu bo ato bana. Eh majwa. E na radio ase. Awurade hu mabo no wonsuo wasundwem. Awon dim ni anijem. Na we ya adore na said the afia sika ye indore wan frame no. Adore ni your frame wan frame meba bi no. Unsu die ru ani ababo wate. Edu sa bia uhia so bebo mpae. Wa se Awurade so ma hoden. No no anya okofo no nkoma. Awo na fom. Na no me trasa me wo ba ko. Me na me twa so. Na me de ma me ire se gina wo. Na me ga me wa me bre. Ado me mo ache. Hello. Me mo ache o de je. Amaji so Odi Ahenkan. Na bomu e.
o ma e gina so ka e chedo po. Kafra, say wo ka say obi nso gina so o. Osi mate. Mbajo odi di sana ka say friend. Yes, I'm just a course in state of Sudan. Achim so do sister kosu. Agosu ya papa bia won say da. Agosu so adru. Agosu no kura kan hima. Agosu station wura. Agosu wo gina so obi nso gina kiro won so ba che on. Me wo ya pa ma me agosu ya. Yo, ya se ho yo Yesu. Amen. Anopai. Mati ye bebiem. Ampa mate woni no. To me sheda a special me akosua abo sekiwura. Thank you. Mo wano ne brofo so de. Thank you. Bye. Momi ankana nipa do enipa ede papa. Hwe to bi wona to mpeni pasman ho tinwa me nwanwa. Me huni papa na me ni agisa. Be dey this year dey akoso aye ni fe. Hello. Hello. Eno abuakem me ngwam tie hoy. Me mo ache. Joso. Na everything. Yeah, from Chamfu one. Yeah. Chamfu. Yeah. Abua chamfu ya. Chamfu we nipa chamfu. Oh, nipa chamfu abua ana. Nipa chamfu. Ninian. Awunya na abua no. And I would owe nipa. Papa. Yo, chamfu ayanko ena kwasi de na oka. Odunu bibi. Aya oka o. 1 year no one 7 pesa me kakaka. Ye dieu. 1 year ne de yebeba. Na me pesa me no modin komo bi se after 1 year no mo yante fan club bi. Eno de eguso sada na obi bisa ye kan ha ye bobo ye ho. Ahenkan fan club. Ye ba ji ba bia, kro bia bi be wom. Ye de yedom na nka yeba. Mo. Nka ye pe anya pepe ko. Ba mo se mo hwe Kwame Asante, wan fa mama mo no. Mama problem man sana mako. Me na me ge bi wa akokwa so na oja me ntini ti amakwa Asante wo ye mahipa. Eti be man problem answer bako. T-shirt ya de ni nyina be Kwame Asante wa wanya bi so no mu to teta. Birim no. Hey, today I go see Jesus. Ya ge my life. Hello me mo achi. Odi sha ba pole bako de. Ah, papa yo hata suri we hu me mobo ye from Odi Ahenkan na so from san. Ayo, me se from Achimbeni Bosompem. We see akemi DD Bosompem. DD Bosompem. Odi, Akra, you are unbreakable. by the grace of God. Sure. Amen. My God, coming share one-on-one. There's a food problem in the hotel. They said that I know I'm a number. Odi just said, "Me awo ye ne dia ngo adwuma na awo ye no." Obi na to no mo sa ngo adwuma na o ye o nyame wo oda. Say o ye di dia obe ya wa adwuma. O ya wo adwuma odi. Asidan ka Awurade obo so ne asase. Abo zigina kamera abo city FM. Me da so. Odi. Ya makasa. Amen. Yeah, na me dey say weekend be out me be motivate yen. Me da say. Why dey move? Ami shira. Me be say nya on number. Me freshly order Ahenkan no. Mo. Ye bro put King City Ahenkan. Yes. BB Bosompem King City Ahenkan. Me da so. She. Hello, me mwache. Oh yeah, Papa. Odi shabe fro tana ka safre. DJ Abe nwotwe nkwan. Oh nana. Na pombo kwa de. Ya me adom na so e. Yesu ahu me mobo. Yo, me ma ya ko ma tete wa yo o ma me yi. Ah, me ba pati ase, me ba pati ase.
Nana Jekumu ame mame oko. Minia. Because of program now here now so suffering you know. That's right. The man what's up for program now saying to me Papa. After all, I won't find me for. Fetch me. Ana pressure. What program the man that radio the other by me for what? Yedamase. Samuni wa Ahenkan FM eni ho. Samu mantia Ahenkan FM enya radio station. Mona mama station here station. Ebiama mi filimo pa kese on work my phone wo nyina mi studio bia. Egma phone ba ko para ne ho tan. Kwame Asante. But I say. Samba chida. Tianyu munudia tianyu muzamo. Diamu nyina. Aya sase keke. Awurade anyanya hwifo. Akasie guyanim. Mebaya. Avena yabaya. Yababie TV station. Yababie companies. Yabafani pagumam. Afene nyame beye. Anya nipa de sadi na bayo. Yedi anya nipa na dima. Aya osoro hiri onyankopon ne se kan nifa nu na twaba guru twa nifa. Iziala Kwame Asante kwa ka jam se akokwa so akwan ya ase nyina obeyi ni nyina. Ore ne busu meka tuan be kuota. O se minga ya akokwa so fo se wa anya amom no. Tiane aburo de mu obi buro pa. Mesi me mama me bani problem azele mako. Me bazana zo ohumi anu atongulem. We ya shasia. Me babia ana setting kakra kwaso me fi ho me ni madwuma. No mo fa ho nwa enu ase opoku. Ene kwasi ada. Oni AJ red wine mienu Kim na nkola dia kogo. To praise the Lord, let the people hear voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father. Hey, Uber no wine, abey, oh, come to the Father. No, Miss Womo, no, Eddie, who come at Santia Pumpum. Atatios, Baya. Yehovah, oh, akoso. Yami bubo biaro, Yehovah. Etinya go bang. Tini biari abatu Yehovah. Oh, we ya shasia, abeno bena kesiema. Amame, this is just the beginning. Ashasia kwa. Abeno bena kesiema. Hey. Amame, amaye. Afeyo. So Yesu Kristo, anu amu mi fa. Wo pa wo ni baba e. Awo de me baba for.
awurade di ni shira no wo de aboma botire nne baba from di shira lo shira na jinile Sabe se foi Media mi giraba Yes, you are now romantic. Kwame Yeboah. Dig man. Dig. Yesu Kristo di. Oga Jesus. He they lift me up. Why na dem baba for? Obuada. Awurade di hira gu me so. Inji da oye nyamfa. Curses. Anu me ba jo me no to ngwanda ya pai. Wanim se asomnodwe. Anu me a wo hwemanim oyi. Wani ko jo se aprinkins ma. Wani ho se patuo. Goodness and mercy shall follow me. My enemies, you go shame yourself because I have God, and God will never forsake the good people of Achimoda. Achim Suadru, Awisa, Achanse, Atuntum, 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 it's here Atuntum. Praise the Lord, hallelujah. Say yes, we. Onu amumi fa. Oh ya hwan. Ode me ba fun ba jide. Obi frɛ minim die nti a wo frɛ minim ara. Me mpeki na me hwe. Hello, wa wo frɛ. Waja frɛ o. Waja frɛ. Wo sa frɛ. Hello. Hello, Kwame. Yeah, bra. What Mago? Ahenkan. Na pomo over. Eno me hu aye na se. Nipa no do so. Na enu ahu mi sen. Enu me kasa uche mi kasa no bi. Me gangwa azam. Mi bisa o ofa. Se kura mu na mu yampanfo. Enwa na ya benye no. Wo 50 Ghana. Awurade waboye ka. Ofase mabo ofase abe maboka. Hwa wonim enwa na ya benye no. Ye be kire amanfo mrantan maba wa masiriwa se kuayo ne nkrobata baako eye emuayen. Na bo baako ne ho nya ahomete. Awutimi me won kran me yan wa won kran yo. Me won kran me won wa ho me yan me ton. Iti me pesa me di sa sunsum ni wura omo baba gintete anim. No mu se adwuma bu abetima yeda ka adwuma ho a ahokire bi anim. Na wo ba san kwan keke. Ndi ofa aba fa forms ni bi why? Wo ba mo mu se wo fa asene me na 250 Ghana mom why? Na me dia fa kire wo. Mo uniform wani da o. Anwa hwa wa massa seminar we bi tie. Wa massa seminar we bi a me ye bi wa kra. I was shocked. Oluman bi owo 81 years. Also di Ahenkan. Me ti announcement in Peace FM. Na mama bi anka me yokokwen. En grandpa da me ji obi 100 Ghana. U batria me ji obi 100 Ghana. Anam de mama to 4 bo 50 Ghana. Brana baji ni me die. Ye po a forest, a farming community.
obi nya nwa no afa no no de ne ko no akobɔ no nkwan da bia fa mo nkwan ma yenye no no wonwo no wontu nkosua na se nnore odi oba odi ebrebi odi edi hanso de brebi men kasa bebri bagini mi dia obi se meni adwuma ye odi buam na mepa adwuma bi ma me hwɛ na no me yirim bai ye ko na adwom se ye kotonwa abaye nkwan enwa 400 Ghana enwa ba ko timi 200 otimi 300 otimi 150 otimi 250 enwa ba ko pe na enwa ba ko we timi to sa na wo nwa nwotwe wo nwa du wo nwa enkono wo nwa 50 wo nwa ahenua usika chemburu but you don't know na a trick ben yen chiro la ila ila hallelujah hallelujah si anya nipa more than 50 ayenye because kasatente pa adaje ne bre it is the phones no ma me fa na anonso a yenye 1 de mebre do tie peni parudo abasiri wa brantie wa wunya adwuma taxi driver trotro driver wutimi ye de kan very simple ye keji wam enwa ye bobuo di mo ya kire kwa fa so abahwe no kire oto obebubo ni nkosua ni nyina ye be kire wo nimidia ye pe tu jisi ye pe nimidia ko pe bi and so about in car for Robert and one I ye bet training among for no monsieur ye no be forms no. Munya beji and one forms no be per uni problem. 50 Ghana. Ye ni ba less than 50 ayenye. And will be a zika mano. Ye penny pa more because among for the adwuma hardware. I want to try people to see say or adwuma na see odi pajuma no enyo ma no keke no mo de ka wote odan wote atuntumrem wote akmo ya bie kwana to for 50 Ghana budget tete memitimi ko training ba akopɛ ya gime 3000 for one seminar 30 million atua de ne bo afukura memi ko 1000 Ghana no watua uko pɛ ni media de aka wo de no ho na de abobra ni media yetimi pɛ nyansa de nyame na de ma nyansa no so nyame am obia bi academy dia kakra wo de be wo no no akọ anim ade na me ya radio adwuma sabe me yagmo Peace FM the biggest radio station in Ghana nyame adum ya sabe bi atwatwapo ayi so ha eno so yedi pia kakra sek me pam ba bi atra de madi nko na nyame ntia mome nanso me guzo pani dia ne bi se me de babo me bra na matimi akomanim enti wo so ka na wutwie edwom na wokọ pa na wudie afuo na woyo teacher na wo kira de wo batimi abasua enwaye ne de aka de wo ye dada no ho na tambia wo ku anim na adifo de nyoma so entanye wo mame mane enjo free me ka jo plain wo vo so ankuma ba ma juice kofia na no ba ma juice agari nyanya ba ma juice obi ba ma juice 50 Ghana fa wo me peso benya ni free na ga zo yenya no kwa ya bi yenya no kwa za me question ya James in the other so me juice now pay attention now taking as serious as it's supposed to be na be person me die no enwa wi awadwa na to ba bi jin enwa odidi anadwo enwa odidi anadwo enwa me ma secret me ma tetbit enwa obato be mato de yanzo ma fro keke o me nu nya ba prungo so aguo na wusi ganyama na waduro no ena ukọ isile go a enwa no ye enwa kebab yesina ahoma ba ko adua ba ko 100 Ghana enwa enso to madam fu bi wa Denmark me nwa na bia ma ya package ni a ship akoma no Denmark India nwa ye ntonwa moka wo de wa bon kwa no call all the chobas in your community no monka se obeso problem nwa keke wa wie enwa so me mped artificial way ebi me ye feed no me de amenwa enye papa enwa ono odi natural vegetables de nyame abo inti bra na beji sa ni me de wese nyina bi na fa bo bra o ti Ahenkan FM ha na wa ma mesua bi bo so meso aye ntia aka obi Ahenkan FM ni bia o mu ka de beji 55
Ahenkan FM 55. Shannon to say, I am in the bay now, watch here. And the young one training to watch my babu crodium. It's one, my dear, and I told you why. One man for me, and now just a banner for my father 200 months. Yes, when you break. So be an you are bringing a look at action, they say speaks louder than words. To an amobi, never penny with you for Bobra. Hey. Amekila Musafa, Onini Yehoah, Medina Sida. Me, I was surprised with what I did in Accra. I'm a mutai Peace FM no. There me ya wakra ejiminsem I was shocked. Nam nim se Nkanfo determined sa. Nam nim se Nkanfo determined sa. Nipa eji boom 100 Ghana no. But people na man for that so friends wodi nam say yes. Mo na ma chese mani abre. Wodo nsasha wodam fam trade ye pagma ya. Na wan ntua na mo unya. Last call na me sorry coffee. Freakers aba ono na programs we gbemu nyina hye nsa. Ti menya betra ha. Menye CEO. Me sorry na me CEO. A haidie me henase. Why na friend ma sorry coffee? Me kwa sorry, me kwa president na aseso. Me va after no mu ye late and am be adwuma kakra. Enti afi me yire asan message say wo ma start. Ti me sa ko. Nyemenia. Me waji o. Yeah, Maria. Ye kafo. Kafra. What is? Agra? Amen. Ye, Kafu, I win him. Ba kubi ade ba afia besimu no de ade betia no Valentine's Day na say 6 March omo mu ye technical no omo kwa technical schools no womo so omo de eba ye be no Valentine's Day na say 6 March ba gidigidi technical schools na we pom ha no omo be ye nkonya obedwam omo be wardrobe obedwam me say akoda bi awo ko school na we ready ne ye be boa na de wo sua no de abebo bra twafoto aso. And I make us say, and I'm in 2 months. And you are what's coming on? PPR over here, and you say, I mean, I won't. You could again, born and say, Odi, and nephew, and I water. I know everything cry. I did back from one. Now, I have been so bad. She was in one. Namia Grada, never can. Amen. Namia Grada, never can. Amen. Me so, me for me, and I know Koto. Nana Koto. Menana, tell me your granny. Menana. Anyway, you are crabbing bomb once a chow. Anna, mammy, I'm a yancer. Mammy, Akoto. Ma Anjagoto. My sister. On an inside Swab Abudam let you in Nano. Me, mammy, Miss Oa. And I think so cool. Mami azinzongo. I chafu fra wampa. Oh, are they? Papa, I am one of so papa. Me go back every and coffee so. And Yana boy had a young Matampa. And what day Naka. And so Namiki never. Yami, come baby. How about you t-shirt to me?
na what you know, I'm a banji say, one so bet me, no betambia. Ah, travel ni problem. Uni problem ba kokura. The way we see a monitor ya de pa wo kan ye chance a wo tretre de umpo afie aye di afidai wo benya Ahenkan FM t-shirt ni be free ye de be bra wo ho twan measure that dia maka na moto e de aba wo tro de aguso na na twafo he ju t-shirt nyami shirawo wanya biya ba on okay energy charge kakre ten akunta pae mena menya akunta papa In the name of Jesus, you are more than conqueror. makunta ni maya yena no makunta dresses my wife say eh wodi na na wonu ni mama na ewu ara me say o na akunta mama yi To shake the devil. around so nyango boy adum na onyame ma ensenjenisi Billy man eno dinga to kwan You are more than victorious. wabu ama I've been given unto you to shake the devil. ye wena Billy uninga o wadi ngato ye mi revi ena me jollof ni ko pianga tenagu The devil of shake, shake, shake. Billy di odi agaga yo boa okay me ba na me ko me dama me mo ache last one yes sir olege woni bawo ye mi ni ame wate yo wate yo budget to cry anya njo e dey kwan Shake the devil of shake, 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 shake the devil of. mumi odu nyina ma frɛ me mama chen no apo mba ko obia ho ye amen adentina bako say memenda yeba me da say di mo ji amen ko no obi aba so ya me ga so be hira wa ubetima yenwa ubetoka ubetima yenwa ubesifie onyame hira na ma nipa odefo no nyo obra dwuma enwayen eyadwuma kase pa emmere elfo enya homete shane so se Ahenkan technical schools competition ene so ba so Oni obi ani cheche muda. enkwala na eye woodwork e wo schools no omo be stuffing chairs omo be wardrobe awo bedwam na ya momo mass Oni obi ani said ye cooking competition no Ahenkan FM ya di babia sabrano so a na say yesu be hira me a ana DJ na adwun say obomenwum na ma madwen sesa batoboa frag na tu obi ani konyasie. madimi wa je ni wele over the bar Nyame ka bawa. apa won ado abuakam Oni obi ani miti yo. bidi Odi Ahenkan o kwa Google Africa sini ni nua iFriend DJ Nelson Brand Nelson omu som no mu de omu to no so ato am so mo van jam se makom tem kakra nya hwe mentamba te me ba na mi nyomo a me de afom but